Mračna kapija koja je izgrađena 1740. kada je Beograd posle Austrijske ponovo potpao pod tursku vlast. To je u stvari posle druge seobe Srba sa Kosova i Metohije. To je mračna ili Karanluk kapija, se nalazi na bastionu Mračne kapije i štitila je pristup velikom silazu od strane varoši. Kapija je dobro. Na fasadi Mračne kapije postoji prazna niša koja je bila namenjena za ploču sa sultanskim tugrom. Ona je dobro. Evo kako izgledala 80. godina. Evo, ovo je rozeta. Evo, rozetica. Evo, onda ima još jedna rozeta koja je izbledala. Znači, ovo je glavna rozeta, koja je stara više stotina godina, iz 1740. Ovo je kako je izgledalo. Ovde su se grejale turske posade. Ovo je bilo za skladištenje. Ovo je isto druga za gledanje turskih posada. A ovako je izgledalo spod. To je to. Idemo dalje do sledeće kapija koje su bile, evo, ovo je sledeća kapija koja je porušena.